Harlong Chebat polling station ke parlo don pharo hini ra inquirer kep aratatum pherang ke thengno nangkaning jedun ke nilitum kisung non ke bom Hamran constituency local em Mongol Sing timung thang tanang chini nilang bonta nilitum ke kedam tang aningkan sitame alang li alongsi cheraptun pen behai pidun bomlo bonta non ke bom em Mongol Sing timung ke election aprangsi ke bangchot lapen non ningkan kripo an em mandeta thang ta rat akisung nang chini nilang lasi puthot Hamran constituency arat KAC aphan kachuning ripon Hamran constituency along non ke dobome Mongol Sing timung aphan ke nang nilu nilitum aphan kaprek a candidate nangwan pinang popusi rat atum kachuning ripadopon lapen non ke dobome Mongol Sing timung ke Hamran constituency arat akisung chini nilang rat akisung ke towarabe kijunalang mesenabe kisu kachilang ji adim mesenabe kisu det ahut pulote gari ke ponun e pe aja e pensi kachar chong pon ponlo lasi lahai akisung nang chini nilang buke nilitum Hamran constituency kedo Harlong Chebat polling station pen ke kaprek aparti buke kali nilitum ke BJP alongsi doje sitame non ke dobom e Mongol Sing timung aphan ke nang nilo pusi rat atum pen pherang ke thingno nang ningjedun news report TK news Nilitume an la em na morsing timung an ke thitang yere ding me ningkan kripolo ningkan kripol setame nilitume an ka chu hang dun ta yo la tuwa la ni chu hang dun olo na pipe hem so ta chu hang dun lo o hem so non ho na ke le po nilitume te chu ni si ta di sok sudah ci an jeng lo nilitume te la adhaka non bunai noi pu ama Dhaka je bunai am lo satgang si kedam hala rani hai rani si la putum hal ke pon lo yo la pa an yo ani tum pak long po ma si pon ten thang da long le ini sini tu me sok sudah ci anak lo la hai ta sok ke ini si bang pani pi lo je la sok la sok pi ro ta liang lang la sok pi ro ta la wa tu mang lang lo non so ro serang de ba ini ali bui pu ta ho pu ali na bunai pu ma si pon te sok bang ke la ke ro tang et lim tang et ta no anta no bui be je la son yat je an ve la son da sim ken li tim ke la ring da me li tim hang ni o lo ring da hang nun ulu na pipo po no son la put tu lo pu tang te na pipo ti ho po ga na pipe da ti yo la son yo ni tim hana che bai ba yo la son si ni tim pan atok anu sop ko te ke lang ka pa chi tang tek akan di da son ne ni tim hana nang lan pi noi yo la son ni tim me ge no ta tim me lang ka ye thang ta me ani se yo la son lang chi ho wa ko bodi ni li ho dak se sok dam yo ha pu para yo sok tim me ka tu vita pu si dam lo ake barika huta lang the dut po ake yo la anan ta ekdom lang lum et da bang ke di ka che ho thang anu se long ke ju no lo thang no lo pon ka ho pu lo ni tim me ke dam po yo ha pu lo ke chu sok dam po pa an yo ke kak e pu mai duk duk pik pik yo la son la Hamran constituency ko piar on e pure ni tum he ni tum rong ke tron rong lo mon sing tron rong som ne kapuri la halong cheba nani tum la purong don ane ke do ni tum rong he don pike phoke bag du bo bu an ke ho Nilimena protatoron dak nilige moring tiarong sorlo apa nilige dak arong el silong presiden lo la bang sorong men kesini ka la bang sorong ke moring tiarong la bang sorong ko pia constituency se kapuri lo Hamran constituency ai in ko mai ne Mongol Sing timung alang li kon ningkan kon se ka cari la da alang non dan kan prepol damel la alang li ningkan pre for cari det ten nang li tum la dak arong ko pisi ke kilong dun no nitum alang kan prepo cari dat pan kelong don ang thek thang je thek long lela nitum ke dak mi ave lang ave towaran da ven tum ke su ke chepon da kachibu pon lok se pon don koy thong ke barada tuman da ta te nang li tum alang li phanon ke bang je kilik misti kilik khot alang li long cherap dun lang alang li long ke nitum ke non ke charam thek thilo atheman nitum ke pahai nia na pahai lo hamanon bang ke alang ke dun thek thilo anu belek BJP ban ri hai tamalang phana bangan tum vote ke pe thilo non MSC kilik long ta ada nang li tum alang li phan ning dok de lo pu ne council phan ticket nang lar pinang ji pu alang li phan ka council phan ka chuni ri padoi gi na
Ini lah bangke ni tum ke dua lo, lake dak hamran long ban ni tum bangke lake larvek nang po. Karena alang bangke arjingong lo, apen non rong long tak kelang dawe, hang dawe ni tum cetek long lir long non kijun alang awe, mi awe, tuar awe, tum thang non de las non ke bangi emisi bangke, alang pan bangke tek thilo anu blega pansin tum hamran long ban net, tiket ke nang ponang po konsel long ban ta ni tum hang pan net. Tum harlong cobat apias harlo along bang alam matham nang bote. Sejin so meme tema nitum aphan kacari pon kedamtang tenon do bom MDC Mongol Sing Timong lo tema nitum lapu kumbong langso lapen mong witerona rong lapen muhuring tiarong lapen hapu kat terona rong la soi riang mong ke tumhan thang akerap tawi mi ave lang ave lapen kijun lang ta enang adim ke ka kostu dolo la sinon ke wangji MDC ke le gora bang ke nilitum dak hamren homosti long bangke nitum jasemet pet tim karbiang long phan kachining ri ponji lapen nitum karbiang long ari cholo nitum CM sartuliram ronghang phan sami tum chining ri pon lo jasemet pet kintum hamren homosti long bangke non ke wangji MBC kile gor bangke tupan candidate jasemet pet bang ngarpinang proposi ane tum media atheng lo tani tum nang chining ri pon lo lapen pachini pon lo sini tum jasemet pet ke la don farusira don krep ho ka chahalat atowar la helo tim so me tum barika chala horlo pulotang te tum kisu ke undi ta pija apen si cewanang ji apana kisung ni tum la hamren homosti la ni tum adim long chatu pe penang adim ke la puson si hamren homosti long ke ile tum mi le lang le adim do pig lang la pen towar ke le adim da do pig lang la si jasame pet bang ke tum tim kar biang long tum nang humri pe nang lang pe ni tum hamren homosti long candidate lar pe son te di jasame pet ke CM sar phantambe akachuru la pen kachining ri bangke ni lansi pachini Aki yok nei hut ke apor hulo te atoka ti name alang limit thang se chewang vek lo pachini nang la sona hem la sona rit pan alang awilang pan a hem la sona ku inke meeting hut bangke alang li bai lam than po adon tin hem so pi labi adon tin ring pi labi wistan morning kan krep ho ningkan ning koi an cari det apita non anta ingrong along pen pipe pe ring ke ingrong along pen isi pen hini si picho ke anarat ingrong rong si don klikep do don phokep do ke ko an lo la so ring long nai sok di kalima na mala son se nang chak chot lo an ke alang li bai non ning kan krip phon kan koi cho erlu nge non anda jo la son alang tuk lang tha ko an ne kosto mala si candidate bang lar nang po non ke bang ye candidate bang lar nang po mangor sing tim mong kan ke ni tum ke piek thelo ab hud da bang a parti chelar le ha BJP si do bom po kado ko yan ta ingrong rong lang si ko an la don ke don thong kep do don tikep do e don thong ke rat rok do ni tum ladak e sar bang pho do sar bang pho long pen ke hem so ta ji sab dat un ke alang li chewang lo pulat hedi ingrong long pen hum ko an makipi alang li nang ci sab lo pate chuchini sta ave to lan hamran constituency long ke do kisung aputha kopi kine pachini ginga nilitung ke do kisung ke tha ka pachini jalam bangala lo me ave lang ave to war ave non itu ma mol sing timung yam sar kan krip ho chari da phita nilitung dakera bang thek che theng le pen la tang te nang litum non election ke kopi ni alang liphan kama thaji nilitung bang ke piek thelo Mathapura dake a candidate ke lani ko alam ke avelo seta candidate nang lati vek nang po itum hamran constituency long bang nang litum lada labang sorong long kini hospital mission kini lason school mission la puson ave hospital ta ave medical nang bi puta nang bi be sang ta ave kis nilituma non harlong cobada PCC long ke agerap thang ta jetheng lepin la te nang litum ladak kijun alang bang nang litum don am se kijun da don hotrok do kijun alang e long vet adim dak si jun bom lo te lason la puson ar khijang holo te labang so ar nang tu ke chiho wak ji tang te la puson se jun bom lo mang la puson se jun bom lo ke dam tangan ta la pusi jun bom lo Long trok resim ke ot abang ku bang phia tumaphan amethang akeng pen kachar jap thek je phan KAC CM Dr. Tuliram Ronghang
bidi sore kipi. Government of Assam, Government of India lapen song trok risim kang tang pen kache song asong pen mon sam alamdon kedam tang suri hini re inquiry si chiti ni phai pli arni long rialong mon sam lapen kaching thurapan mathasi lamdon chetoklo lapen apor arni dambom wang bomsi pini difu arboretum cum craft center along KPLT Rothom KLNLF UPLA PDCK Danglo Kedrit atung si alang litum amethang lak li atangka dung amayalong angno cecak tekan sai kaciklem jiaphan JCB jongsi nangji pulote akejoy pen KAC pen rabdon popusi CM Dr. Tri Ramrong hang cicakon difu pen Surajit Shetty TK News kedar sumpan apran ke ipiya lama be sita nona chief minister nili kaita dun kripo kaching wai sing sai lo latumhan pinangi pusi Amit Shah ke hai pen jingwai lo Amit Shah ke hai pen jingwai si jingkin ta pulo Amit Shah ke hai pen jingwai lo lase Amit Shah bang si pulo je pinang latumhan kere ngawar sai pinangi lasi lasoteng pensi ningkan ini api latung peace agreement kurider phi lamdon chetoga da phi NDP tung bange ningkan ini lekai laso pisi tangka lak liti taka chuhat lang non kita ko chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ake hai keromda ট্ৰেইনিং আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত এটা ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে আমাৰ SB উদ্যোগত আৰু ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ সহযোগত এটা ট্ৰেইনিং কৰা হৈছে চব মানে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত বিশেষকৈ যিসকল অগ্ৰপন্থী সংগঠনে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে এই চুক্তিৰ মৰ্মে তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল এইড দিয়া হ'ব ফাইনেন্সিয়েল এইডটো যাতে পদ ব্যৱহাৰ হয় তেওঁলোকে আত্মসংস্থাপনৰ পদ যাতে বাছি ল'ব পাৰে সেই গতিকে তেওঁলোকক এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন ট্ৰেইনিং এটা দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ 6টা সংগঠনক দিয়া আছে কাৰ্বি জনগোষ্ঠী আজি 3টা সংগঠনৰ আছে 3টা সংগঠন নহয় আচলতে 3টা গোটৰ KPLT 3টা গোটৰ সদস্যসকলক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ট্ৰেইনিংটো যোৱাকালি 3টা সংগঠনক দিয়া হ'ল KPLT PDCK KNLF আৰু UPLA সদস্যসকলক আজি আমাৰ অন্তঃপুৰ আতে মতা হৈছে তেওঁলোকক মতা হৈছে আৰু আমাৰ মেইনলি অধ্যক্ষ এক্সটেনশন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আমনি তেখেতে তদাৰক কৰি আছে তেখেতে এইখিনি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি আছে 6টা সংগঠন 6টা উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত শান্তি চুক্তি কৰিছে শান্তি চুক্তি কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলৰ কাৰণে একালীন সাহায্য ওৱান টাইম এছিষ্টেণ্ট নিজৰ ভৰি নিজে থিয় হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিক্স ডিপজিট 4 লাখ টকা চৰকাৰে তেওঁলোকক দিব 3 বছৰত তেওঁলোকৰ ফিক্স ডিপজিট দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ আগতেও তেওঁলোকৰ যদি আকৌ কোনোবা ব্যক্তিগত কিবা বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ 80% লোন উইদাউট ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰিব সেই গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকৰ আজি আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেখেতসকলক অৰ্গেনাইজ কৰিছে ট্ৰেইনিং দিব লাগে সেইকাৰণে মই আহি তেখেতসকলক কৈছোঁ যাতে পিগাৰী ফাৰ্ম কৰক পল্ট্ৰি ফাৰ্ম কৰক ফিচাৰী কৰক এনেধৰণে কৰিলে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা যি অফিচাৰ যি সহায়তা কৰিব লাগে আমি বহন কৰিম আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি যি লাগে সেই গোটেইখিনি অফিচাৰ্ছৰ আমি দিম আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যদি কোনোবাই যদি ফিচাৰী কান্দিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি JCB বিনামূলীয়া তেখেতসকলক দি দিম বুলি কৈছে গতিকে সেইবিলাকৰ ট্ৰেইনিং কাৰণে আজি আমি আহিছোঁ আৰু 15 তাৰিখে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি তেওঁলোকৰ কাৰণে 4 লাখৰ চেক বিতৰণ হ'ব 2000 কেডাৰ্ছৰ কাৰণে 4 লাখ কৰি প্ৰায় 80 crore টকা অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক দিয়া হ'ব